Megalodon je uočen u dubinama Marijaninog rova. Pravi gigant čija je veličina čak 18 metara. So here's the answer to your burning question. Did they really find a megalodon? Ovaj praistorijski predator zastrašujući. Science tells us that megalodon sharks Za are koga se extinct. sumnjalo. But could they still be alive in the deepest parts of the ocean? Pronađen je primjerak Fascinated by sharks. legendarnog megalodona. Are you ready? Da li je ovo povratak surovog lovca iz mračnih dubina? Let's get ready to rumble! Niko nije siguran. Dobrodošli. Megalodon